As we proceed with our Lenten pilgrimage, na po, atyuta na po keng kaduang Domingo. So, elata pa po keng midway of Lent, but na po ka importante ining paganaka kaya katamo ning Ginoo uling baliw naman po yung Kwaresma, dakaliya external, dakaliya expression pangluwal, din kaya katang debosyon, kaya katamong way of the cross, hingga katamong pati na po yung pamangumpisal, potapungkat panapon, bagumpisa na po yung kaming vicariate confession, karing parokya. So dakaliya external rituals, celebrations in Kwaresma. Karing hanggang seasons, na po, it involves a lot of physical and external actions. At as ne kasanting ilipong paganakanan ng Ginoo, kaya katamo. Nano po ing kabaligtaran na ning pakitang tao? Pakitang tao. Nung lawan may nga manong pakitang tao, ing mo sabihan, papakit mo king tao, ing gagawan mo. Bakit ta manikwa kang kapurian? The desire is to impress people. Pakitang tao. Pero yung buli na palang Jesus, pakitang tao. Pakitang Ginoo. Pakit mo king Ginoo. Ing paulagan mo, ing akakit na ning apong Ginoo. Nung importante po, ing paulagan tamo, ing asabi ra kaya katamo ring aliwang tao, natural mo ita, we do not want people na at ilang matsurang hakit kaya katamo, lalo na po nung atin tamong influensya, potang magamit din kaya katamong influensya, king emaya paparalan, potang atyuta king authority, atin tamong posisyon, atin tamong kasuyuan, and we do not take care of our external actions. Pero yung kamatutuana na yan, yung ega-naganang daraptan tamo pong pangluwal, dapat bunga namo, nitang panlub tamong kapagdasan. What is that intention? It is to reveal to God. Nepo? Anyang sabihan na ning Ginong, pakitang tao mo, yung ega-naganang gagawan da, it means, eda na po gaganakan ing kaburyanan ni nga pong Ginoo. It is no longer to please God. It is no longer to serve God, but to serve themselves para palakpakan dala, para parangalan dala, itang external yang maging focus na ning karelang biye. As we take care of our external appearances, we will take care of these external appearances nung makatugbangan king puso tamo, asusuyo at lulugod king apong Ginoo, ing kaya katamong kararaptanan. Nya, kabang susundo tayo po, ing panahon ng Kwaresma, iyarap ta king Ginoo, ing kaya katamong sarili. Dali pong pamagat o bansaga, eko payaus maestro, eko payaus talaturo, eko payaus tata, o ausan talang tatang reng tatang tamo. Ausan talang teacher deng talaturo tamo. Ausan nyo kaming father, ikaming pariyo. Naning pupuntuning Ginoo, nung ingkekang titulo, maging dalane, ning ketasan, milalakoya kabaltugan. Our titles entitle us to serve. They entitle us to serve. Na ano maning meging posisyon tamo, mo maestro, mo tata, mo talaturo, rin kaya katamo pong titulo. The titles we attach to our names, they should be first and foremost our entitlements to serve. We are here to serve the purpose of the Lord. At itayng peka maulaga, nung nano ing akakit na ning apong Ginoo kaya katamo. Kabang ingatan tamo, ing balyari ng akit kaya katamo, ding kalupatang tao, sana malaya tamo, gagawan ing mayap, we do good things freely, not to impress others, but to impress the Lord. Because the Lord sees the human heart. Ing apong Ginoo, akakit na ing puso, ning balang metong kaya katamo. Magrasyang pamaglakbe, kaniting panahon ng Kwaresma, pan
ibuklat tala ring puso tamo, King Ginoo.